Reka muri uyu mwanya dutangire aya makuru yacu tubasuhuza tubifuriza kugira umunsi mwiza. Uyu munsi turi ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane 2025. Dore rero zimwe mu ngingo z'ingenzi z'ibyo tugiye kubagezaho. Muri amakuru turababwira ko kuba twarabuze amahoro atari u Rwanda ahubwo ni twebwe abanyekongo. Ni amagambo akomeye yatangajwe na Cardinal Ambongo. Ntabwo ari byo gusa, muri aya makuru turababwira ko kapasita z'izi modoka zishobora gukorerwa mu Rwanda, Amerika nayo ikaba yamaje kujya mu rugamba rwo gushaka amabuye y'u Rwanda. Ntabwo ari byo gusa, turaza kubabwira ko Trump yakuriye Zelensky inzira ku murima n'andi makuru yandi atandukanye. Mwebwe nimujye kure. Reka rero mu kanya gato cyane mitenza ngaruka, hanyuma baramburire aya makuru. Kuba twarabuze amahoro si u Rwanda ahubwo ni twebwe abanyekongo. Arkiyepiskopi Katolika wa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Cardinal Fridolin Ambongo yagaragaje ko kuba igihugu cye kidafite amahoro naho bihuriye n'u Rwanda nk'uko ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi bwakunze kubivuga. Mu butumwa rero yatanze kuri Pasika ku itariki 20 Mata 2025, Cardinal Ambongo yagize ati turabizi neza cyane ko igihugu cyacu kiri mu bubabare ndengakamere, ati kirarembye, ati kandi iyo ndembe iri mu bihe bya koma. Biba rero bigoye kumenya ahazaza hayo. Uyu munsi rero Kongo iri muri ibyo bihe by'indembe, iri muri koma. Cardinal Ambongo yasobanuye ko impamvu ya mbere izwi na bose yatumye RDC imera nk'umurwayi uri muri koma ari isahurwa ry'umutungo kamere wayo urimo amabuye y'agaciro rikorwa n'ibihugu by'ibihugu bikomeye cyane. Yagize ati rero tuzi impamvu nyamukuru yatumye igihugu cyacu kijya mu bihe bya koma, impamvu buri wese azi kandi yisubira yumvikana ku miyoboro yose ya radiyo, televiziyo, ahantu hose iravugwa. Ati rero ni ubugugu bw'ibihugu binini by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, by'ibihugu binini bishaka umutungo udatunganyije, amabuye y'agaciro, amashyamba n'amazi ya Kongo kugira ngo babyikoreshereze. Cardinal Ambongo yatangaje ko mu rwego rw'umutekano RDC nta gisirikare ifite cyayifasha kurinda ubwigenge n'ubusugire bw'ubutaka bwayo. Agaragaza ko ariyo mpamvu abarwanyi ba AFC M23 bacyambuye ibice byinshi byo mu burasirazuba. Ubutegetsi bwa RDC bushinja u Rwanda gushyigikira AFC M23, bukerekana ko ariyo mpamvu amahoro n'umutekano byahungabanye mu burasirazuba bwa RDC. Ariko Cardinal Ambongo yagaragaje ko ibyo atari ukuri, kuko ngo abanyekongo ubwabo aribo kibazo. Mu magambo rero ye yagize ati impamvu ya mbere yo kubura amahoro mu gihugu cyacu si abantu bo hanze, si abanyamahanga, si u Rwanda ahubwo ni twebwe abanyekongo. Cardinal Ambongo yakomeje atangaza ko mu myaka 3 intambara imaze mu burasirazuba bwa RDC, abayobozi b'iki gihugu bitwara nkaho nta kibazo gihari, bakarushaho gushaka inyungu zabo, n'abatari mu myanya y'ubuyobozi bagashaka uko bayijyamo. Ati mu gihe igihugu kiri mu ntambara, mu gihe umwanzi yagura ibirindiro, ikidushishikaje gusa ni ukugabana umugati. Ati twakora iki se kugira ngo tujye mu nteko? Twakora iki kugira ngo tujye muri guverinoma? Ati twakora iki se kugira ngo tube mu batunze cyane bafite amafaranga atubutse? AFC M23 ikomeje kubona abayoboke benshi, baba bo mu rwego rwa politike ndetse n'abasirikare, bava mu bice bitandukanye by'igihugu. Ati rero akenshi abo leta ibita abagambanyi. Ariko Cardinal Ambongo we yagaragaje ko iba ibibeshyaho cyane. Mu magambo yagize ati ni gute se abahungu b'igihugu bava hano yewe ni Kinshasa bajya kwiyunga ku nyeshyamba mu burasirazuba? Ati twibaza ikibazo, ati kubera iki se dushobora gufata abagenda nk'abagambanyi kuko biyunze ku mwanzi? Ariko rero ikibazo shingiro ni ukubera iki se aba bantu bitwara muri ubwo buryo? Arkiyepiskopi wa Kinshasa yagaragaje ko ingengo y'imari ya leta ya RDC ari miliyari 3 z'amadolari y'Amerika, kandi ko 70% byayo bikoreshwa n'abari mu myanya ya politike,
ati hanyuma 30 gusa ku ijana bikagenerwa abaturage. Yagize ati kandi muri izo miliyari 3 70 ku ijana by'ingengo y'imari ya leta ikoreshwa gusa n'abanyapolitike, isigaye niyikoreshwa gusa n'abaturage. Abaturage bazabaho bate? Ni gute muri RDC ikennye gutyo umudepite wayo ari uhembwa amafaranga menshi ku isi? Ibihumbi 33 by'amadolari mu gihe umwarimu wa kaminuza ufite doktora ufatwa nk'umuhanga ahembwa umushahara w'intica ntikize. Kardinali Ambongo rero asobanuye ko imikoreshereze mibi y'umutungo wa leta ari ituma abanyekongo barakara bakajya kwiyunga kuri AFC M23 bafite intego yo kubohora RDC. Ati bajya kwiyunga ko bari mu burasirazuba bakavuga ko bashaka kubohora igihugu. Yagaragaje ko muri RDC hariho abitwikira ubutabera bakambura abaturage imitungo yabo mu gihe babuze ubutabera, bagahitamo kugaragariza akababaro kabo mu kwiyunga ku barwanyi ba AFC M23. Ati rero mu izina ry'ubutabera uyu munsi muri Kongo umuntu ashobora kukwambura ubutaka bwawe, akakwambura inzu yawe, ntumenye uwakurengera. Abo bose rero barababara, ejo bakajya kwiyunga ku bari mu burasirazuba. Abo rero iyo bageze hano babakira nk'abacunguzi. Kardinali Ambongo yasabye ubutegetsi bwa RDC kureka kwirirwa buririmba amahoro, bugaharanira kuyubaka, kuko amagambo gusa ngo atariyo yatuma iki gihugu gitekana uko bikwiye. Kardinali Ambongo rero yagaragaje ko abanyekongo binjira muri AFC M23 ngo babiterwa n'akababaro baba bafite. Ngaye rero amagambo y'umugabo witwa Kardinali Ambongo. Uyu nguyu akaba ari umuntu utaripfana kandi uvugisha ukuri kwinshi. Murumva ko amagambo yari amagambo akomeye cyane, akomeye kandi yuzuyemo ukuri kwinshi. Aha rero wabishaka wabyemera, uyu mugabo amagambo yavuze arimo ukuri kwinshi. Uyu mugabo rero rwose nanjye mu bintu bye byose agenda atangaza nkunda uburyo abivugisha ukuri, nubwo atavuga ukuri kose kubera impamvu runaka, ariko ukuri kwinshi kuri ngewe aba yamaje kugushyira hanze. Reka rero nyuma y'ibyo ngibyo nzemite ngaruka n'ubundi mbagezaho amakuru harimo kuvugwa hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda reka mbabwire ko capacitors z'imodoka zishobora gukorerwa mu Rwanda. Amerika nayo ikaba kandi hanze amaso amabuye y'u Rwanda. Amabuye y'agaciro y'u Rwanda araje inshinga abantu b'ingeri zitandukanye, aho bafite inganda hirya no hino bashaka kuyabyaza umusaruro ku buryo bufatika. Ubu rero ikigezweho nuko Amerika iri mu biganiro n'u Rwanda bijyanye n'amabuye y'agaciro, ndetse hari n'amakuru y'uko amabuye y'agaciro ya tantalum acukurwa mu Rwanda ashobora gutangira gutunganywa ku buryo yakorwamo bimwe mu bikoresho by'imodoka. U Rwanda rero ni kimwe mu bihugu bitatu bya Afurika bishyigikiye ko 30% by'ibikoresho by'imodoka byajya bikorerwa ku mugabane aho kugira ngo bitumizwe mu mahanga. Ibindi ni Namibia ndetse na Botswana. Muri iyo ngerero icyifuzo nuko 40% by'ibikoresho by'imodoka zikorwa byajya bikorerwa muri Afurika bishingirwa ku mutungo byashingirwa ku mutungo kamere uyu mugabane wa Afurika ufite ukwiriye kubyazwa umusaruro. 1,200,000 nizo modoka nshya zacurujwe ku mugabane wa Afurika mu mwaka 2024. Intego rero nuko zazamuka zikagera nibura kuri 2,200,000 muri 2034. Kugira ngo rebye bigerweho nuko umutungo wa kamere wo mu bihugu bya Afurika utangira gutunganywa neza, hanyuma ibikoresho bikenewe bigakorerwa imbere mu bihugu kugira ngo bigabanye igiciro cy'imodoka. Mu birebwaho rero ku Rwanda harimo nk'impu zarwo zifite ubuziranenge kurusha izo mu bindi bihugu byinshi bya Afurika. Inyinshi kandi muri iki gihe zikaba zijyanwa hanze, cyane muri Kenya akaba ariho zitunganyirizwa, mu gihe bishoboka ko zatunganyirizwa imbere mu gihugu bikaba byazarangira nk'inganda zikora imisego y'imodoka ziri mu Rwanda. Umuyobozi rero mukuru wa Volkswagen muri Afurika Martin Beyne yabwiye igihe ko hari n'ibiganiro by'uko mu Rwanda hatangira gukorerwa capacitors z'imodoka. Ubusanzwe rero capacitors zo mu modoka zifashishwa muri mudasobwa yo mu modoka zigezweho,
muri boîte de vitesse no mu modoka z'amashanyarazi, cyane cyane mu gice kivubura umuriro ku modoka za hybride. Ati rero ibiganiro byinshi bijyanye na tantalum ishobora gucukurwa mu Rwanda, kandi tantalum ikenewe mu gukora capacitors. Rero birashoboka ko ushobora gucukura ahakorera ibikoresho mu Rwanda, ushobora gucukura ugakorera ibikoresho mu Rwanda muri urwo ruhererekane rw'ibikoresho bikenerwa mu modoka. Nubwo rero ntabwo rero Volkswagen ari izashora imari muri iyo ngeri, ariko ikikora ni ubujyanama n'ubuvugizi nyuma yo kubona ko u Rwanda rufite ibikenewe ngo ayo mabuye abyazwe agaciro karuseho. Reka rero tunababwire ko Amerika n'ibiganiro n'u Rwanda mu bijyanye n'ayo mabuye y'agaciro. Aha rero u Rwanda ni urwa gatatu ku isi mu bucukuzi bwa tantalum, rukaba urwa kane mu bucukuzi bwa tungsten. Tungsten iri mu mabuye akenewe cyane ku isi muri iki gihe, kuko yifashishwa mu gukora amatara y'amashanyarazi, ibikoresho byifashishwa mu gusudira ibyuma, mu bikoresho bimwe bikenerwa mu mababa y'indege no mu byogajuru, ndetse no mu masasu n'ibindi. Umuvugizi rero wa guverinoma Yolande Makuru atangaje ko u Rwanda ruri mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijyanye n'amasezerano ku mabuye y'agaciro. Ati yego, iki ni kimwe mu biri mu biganiro turi kugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntangiriro za Mata, umujyanama wa Trump muri Afurika witwa Masad Boulos yasuye u Rwanda aganira na Perezida Kagame ku mishinga y'ishoramari ibihugu byombi byakomeza gufashanyamo. Boulos rero yabwiye abanyamakuru ko hari sosiyete nyinshi zo muri Amerika zashoye imari mu Rwanda, ndetse ko u Rwanda rufite icyerekezo cyo kuzamuka mu bukungu. Icyo gihe rero yavuye mu Rwanda asuye ikirombe cya Nyakabingo gicukurwamo wolfram, kandi akaba ari wolfram nyinshi muri Afurika. Wolfram rero ikenerwa mu gutunganya ibyuma bikomeye bikoreshwa mu bwubatsi, mu ndege, mu bifaru, mu byogajuru, mu gukora imbunda, amasasu n'ibindi bikoresho bikenera ibyuma. Wolfram rero ya Nyakabingo iyoherezwa cyane muri Autriche, igakundirwa umwimerere ifite. Muri 2024 hoherejwe toni 1,107. Reka rero tunababwire ko u Rwanda aricyo gihugu cya mbere ku isi gicukurwamo tantalum nyinshi, rwihariye kandi 22% bya kota yose icukurwa ku isi, kandi muri iki gihe irakenewe cyane mu bijyanye no gukora bateri z'imodoka z'amashanyarazi. N'ikirombe rero cya Rukaragata cya mbere muri Afurika y'Iburasirazuba niyo hagati gikora mu buryo bujyanye n'igihe, kiri mu bucukurwamo tantalum nyinshi. U Rwanda rero nirwo kandi rwonyine rufite uruganda rutunganya tantalum muri Afurika. Aya mabuye y'agaciro yarwo niyo ya mbere meza mashobora kuboneka ku isi. Nubwo rero Kongo kandi ifite menshi kurusha hafi 40% byacuruzwa, abashakashatsi bagaragaje ko bigorana kuyatunganya kubera ko ibindi binyabutabire biba biyarimo, bigatuma rero nka kota yo muri RDC idakundwa cyane ku isoko. Abahanga rero basobanura ko kota icukurwa muri RDC iba yifitemo ibyitwa la radioactive, no kuvuga uranium niyo bita thorium, ku buryo bigorana mu kwitunganya. U Rwanda rero ni urwa gatatu ku isi mu bucukuzi bwa tantalum, rukaba urwa kane kandi mu bucukuzi bwa tungsten. Murumva ko rero u Rwanda rufite ubutunzi bw'amabuye y'agaciro narwo, nubwo abantu benshi batajya babimenya, ariko murumva ko hano mu Rwanda hari ikintu cyitwa amabuye y'agaciro, kandi nayo akomeye cyane, afite ndetse n'ubwiza ku isoko mpuzamahanga, ndetse no kurusha amwe mu mabuye acukurwa muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Reka rero mu kanya gato nimujye kure mitenza n'ubundi nkomeza bagezaho n'andi makuru arimo kuvugwa hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump rero reka tubabwire ko we yakuriye Zelensky inzira ku murima.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibasiye Volodymyr Zelensky wavuze ko Ukraine itazemera guhara ibice yambuwe n'Uburusiya birimo Crimea. Kuva rero muri Gashyantare 2025 intumwa za Amerika zahuye n'abahagarariye Ukraine n'Uburusiya kugira ngo bumvikane ku buryo intambara ihanganishije impande zombi kuva mu myaka 3 ishize ngo ihagarare. Kwa 23 Mata rero mu Bwongereza hari hateganyijwe inama y'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru bo muri Amerika, Ubufaransa na Ukraine yari kuganirwamo uko amahoro yaboneka hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Mbere y'uko rero inama iba, Amerika yagaragaje ko kugira ngo amahoro aboneke bisaba ko Ukraine yemera ko ibice yambuwe n'Uburusiya bitakiri ibyayo. Gusa uwitwa Zelensky yasubije ko ibyo ngo bitashoboka. Zelensky yagize ati ntacyo twabivugaho, ati n'ubutaka bwacu, ubutaka bw'abanya-Ukraine. Bikekwa ko rero iki gisubizo Zelensky yatanze kuwa 22 Mata ari nacyo cyatumye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Marco Rubio atitabira inama yo mu Bwongereza, nubwo ibiro bye byasobanuye ko yagize gahunda nyinshi. Kwa 23 Mata Perezida Trump yagaragaje ko yatekerezaga ko kugirana na Zelensky ibiganiro ngo bizoroha, ariko ngo iki gihugu kigoye kurusha Uburusiya buyoborwa na Vladimir Putin. Yagize ati ntekereza ko rero Uburusiya bwiteguye, ati ntekereza ko turi kumvikana n'Uburusiya, ati rero natekerezaga ko byakoroha kumvikana na Zelensky, atariko nasanze ari ibintu bigoranye cyane. Trump rero yatangaje ko amagambo ya Zelensky yenyegeza intambara kuko ashobora gusubiza ibiganiro iridubi ngo by'amahoro Amerika ikomeje kugirana n'Uburusiya. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko niba Ukraine idashaka guhara Crimea, ngo niba idashaka guhara Crimea ngo iharire Uburusiya, ngo iyi Crimea nyine murabizi ko yambuwe n'Uburusiya muri 2014, ngo Trump akavuga ngo niba badashaka kuyihara ngo ubwo baba barayirwaniye, ngo aho kwitanga hatarashwe n'isasu na rimwe. Ati rero nta muntu usaba Zelensky kwemera ko Crimea ari agace k'Uburusiya, ariko niba ashaka Crimea kubera ikize mu myaka 11 ishize atayirwaniye ubwo yashyikirizwaga Uburusiya nta sasu rirashwe. Trump rero yatangaje ko Zelensky adakwiye kwihagararaho muri ibi bihe kuko ngo umutekano wo muri Ukraine uri kurushaho kuzamba. Yasobanuye rero ko mu gihe mugenzi we atakwemera kumvikana mu myaka 3 yabura igihugu cyose. Ati ntacyo akwiye kuvuga, ati ikibazo cyo muri Ukraine kirakomeye cyane, akwiye rero kwemera amasezerano y'amahoro cyangwa se akarwana indi myaka 3 mbere yo kubura igihugu cyose. Kwa 23 rero Mata Uburusiya bwagabye igitero mu karere ka kitwa Dnipropetrovsk. Aka karere iki gitero kikaba cyarapfiremo abantu 9, abandi 70 bakaba baragize gutya bagakomereka bikomeye. Murumva rero ko Donald Trump we ashaka kugira ngo agambanire Ukraine, cyane cyane ko ibiganiro bye akirana na Putin baba bameze nk'abarimo kugambanira Ukraine kuko babona ari insina ngufi cyane, ko hari n'amakuru avuga ko nibamara kwigambanira nuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Trump ngo yavuganye na Putin ko bazanagira gutya bakagabana amabuye ari hara muri Ukraine ngo nawe barimo kuyashaka. Akavuga ko akaba yaravuganye na Putin ko yagira gutya Putin akemera bagahagarika intambara, ariko mu buryo bwo kugambanira Ukraine ngo bakazanafatanya no gusahura amabuye ya Ukraine ari hara mu gihugu cyabo. Zelensky rero nawe aba yabitahuye nawe akabyanga, akavuga ati ntago byakunda, ntimushobora kutugambanira ngo tuve kubyemera. Ariho Trump arakomeza kumukangisha avuga ati ubwo rero uzirwariza cyangwa uzabura igihugu cyose. Ngayo nguko rero, reka rero mbashimire, mukomeze kugubwa neza, Imana ikomeze ivange mu byanyu, ariko mukomeze gukora subscribe, mukore share ndetse na comment, ndetse mukore na like, byose biba bifite akamaro kugira ngo iyi channel yanyu nyine ikomeze kuzamuka. Reka rero tubashimire, ngewe ndi Emmanuel Nshimiyimana.